live ninondaru servo ki bounty premium rama Teza Spirit of Fiji na pimpon ke sarnimoniti bakar kina bakar rombokai abi kemni ke sarabiokan no ambulti ni kemni ke sarra ni ambulo binaka bi kemni telanga biokan ni sema tikomai en TikTok page ni VTFM en bukun daru en kabin bongi binani kuwa bakatalangi bi kemni ke sarra sema bulimai en live stream ni VTFM ke na YouTube channel ni VTFM ni mbulo binaka ni sakinda bakitigani en loma ni wangale bungoka na MV mbongi keiko en bukun daru rongoda en dunon daru italo ni servo maybe bounty premium rama Teza Spirit of Fiji binabole bisara Prentice Beverage en bukun mo bito konti kima mikir sar kabatan kina bir kesar na mata sere en ya kabi bongi binaka e ndainde bambul tribi kemni keda sara ambulo binaka be ya kemdo kedani lawando sa sema mengoka en video FM Facebook page abina pale bisa kan don dingi takitigo na video FM tokani en pia kabi keda sara ronda nduno mulaika nduno mushea en huku ni loma e solitico o bounty premium ram Teza Spirit of Fiji ya babulto be serna wanga ambulo binaka be bili kesa lingi ambulo si abromaya vina vale bukeran dingi takti na video FM tokani en ya kabi bongi binaka enda ye isa ni ambulo binaka roda no like no musia en buku nandaru live en bongi binaka ni kuwa merawa ni ndaru na baki bota en buku ni loloma soliwale e bakal takabi kenda o Paradise Beverage ya bikemni kera sarrafe kan inda wata bulimai en buku nandaru servo en kabi binaka ndainde bambul tre bikemni kera sarra ni mbulo binaka vina vale bukeran dingi takti na video FM tokani en ya kabi binaka ni kuwa ambulo binaka bikala beti roko ambulo binaka be kemni kera sarra ni sabrongo dandaru talo ni servo VTFM Servo ke Bounty Premium Ram Teza Spirit of Fiji. Ya sibina walu en tinika walu na miniti en lomni wangale bukona MV Bonkiko ya wanandaru servo ke Bounty Premium Ram Teza Spirit of Fiji kinda bekemni ando tikani na vya kanindona nama kibuli ma ena kena mitabodi bikede nduni talo ni servo en vya kabi keda sarra mena moniti kina baka rombu kambulo bina kabe Simeon Kevin bulo bina kabe Edith Loy baronte mengo kama wekato farasiko luita mbulo bina ke Ruben ke radio mbulo bina ka tronatau ke ya pija kesa bina bale bukana dingi takti na video FM tokani en wasi ningono barota kinandaru servo ke Bounty Premium Ram Teza Spirit of Fiji ya bambul talibe ya kata koroya isa bina bale bisara siam sigomaya Jaya Zoria Kula malo tabata Elisa Singh halo mbulo bina my friend bakatalang kina be Andy Litia ndaveta Nivanu Rambuli mbulo bina ka ndele nambua ngango kando mbulo bina ka mendele nambua rongo no mu like no mu share be kemni keda na barro tiko mena video FM Facebook page ka bakatalang kina be kemni na siam tiko live stream ni video FM TikTok page ni video FM bakatalang kina YouTube channel ni video FM do mbulo bina ka rusete tarusa mbulo siangane tinailewa dhiwa mbulo re siam teningo kayo polau do mbulo bina ka me wishing ngane tasiri Edel Sud mbulo vinaka vina pole bukeran dingi takina video FM itokani en ya kabi mbongi vinaka en daindai sibto bukendo rawalo ilor solo miniti saya uno ndaro ronda ni talo ndaro servo en lomo ngale bukona MV mbongi keke okay ndaro servo en mbongi ni kunta ronda kina bonga ni ndomo to na zangi mundre di ndela imbinovi zangi mundre ni ndela imbinovi akena lilutiko o Ruben Korro Tambobo radio Ruben Korro Tambobo radio lulu matsere ni thangi mundre ni ndelai mbinovi wakati lankina andani bola sere en matsere ngoka na thangi mundre ni ndelai mbinovi o Ruben Korro Tambobo rongoda bekemni ke sarve kan na sere ngoka na dani sere en rongoda en mbongi bani kuna bola mata ndau wi bakazalai bola mata ndau wi bakazalai katoni en Fiji Music Studio ne bola katoni Andrew Sarnuku ne talo ni sere ngoka ni talo ni sere ngakindu na tabale Ruben Korro Tambobo radio na torbongoka dono na zakata tuna pisinga kida sarre suku mai bango na zakata dono na zakata bole na Facebook bola mata bola kanibinga no kevenga ni rediko eurno kana enda bola mata bulinga na dorobongo ko tabale ya tabale turanga tawo Ruben Korro Tambobo
Ochi ngai mani stabo ko induna non kalungata ena vola mata tu bangarato ko minduna na suni sari-sari. Ochi ronge mani mai sotara ke induna ngonele wa ena vola mata. Ochi romani mai budino rau induna vital no to tokan duan-dua. Duna vital no to tokan duan-dua mai budino rono vio kaningoka ena vola mata. Samania dana ngauna sa nevakani sando giriti ko torboa robi tartarti nga en vola mata sa singe kachi mata na mai sanu mata robo me rosota mata nga no rosota ro le data o tia sa kam comida na mata nga no rosota kina sa ngandre batalo dorbo pengona lewa me bakan dutele mata no rosota tale karuni nga una rosota kina katoli nga no rosota kina sa tukun sarmo dorbo siangai me sa kun ngi vatingo o kendaru mendaru sabika usar ngai bale mendaru san la kimbudina endua na nondaru mata bo bale me batuka na sarakina baka botuka na tatandra ni dorvo ena buku na ndomoni ngonele otungoka ochi sa ngauna rosa mai tiku batakina ke ya ngonele enon rotubale sanga ya do mene tukutuku be dorvo iya boy okila na ngonele o kako tumengo rosa bicleti ko sianga. Io che rosa bicleti, che rosa na pola mata pa matalo dorbo. Che rosa na pola mata, che rosa biclai, sa capita batani rawa data. Che rosa biclai yalo binak sarngana bune robi kamingo sianga. E sianga ni tukuni di con robi biclai yalo se robi biclai ro dates en rosa na pola mata. Ongone leongori. Sangai vamo tante che vi dorbo. Ongone leongori nawe kamu boleh kandina saranga sanga ia tukun rotona bumal nakasana takangoka sana baka suka itale ongone lewa nina seng ni rauni kimro na baka wati mbaleta ni ongone leongori ewe kamu boleh ka saranga boyo kala ongone leongori iongori na kerosa bola mata kerosa bikile yang lo tigo mai senga ngori na lupi momoka saranga ngori duna kanon na mosi etara idorobongo ka palatani kilang ko ni rawa sa windo mo ni binaka saranga ngai mai kilai muri ni robeo kanindina ngai sabi na kati saranga me baka sukai tale ngone lewa ina loma ni nona bubale balna dama ni rawa beo kaninga tarle betiko e dala manta ne dei e darodam den talon serengo ka vola mata ndo beo kadalai e talone serie vangi munda ni ndele binobi e ulu tanga tu weekenda ni mbera ni ko pakambula bintuna ngonele sinduna dorbo e na pola mata tarin ko mandai liu dorbo darbio kan ni sesianga yo sabina ka weekenda kita sarra kan inda sema tikumai en na video film Facebook live ndaruna sarra live talmandanga ne talone serie sintra rongoda live talona Facebook ni talone serie Vola mata do bia badala i tangi munre ni ndila imbinovi.
Ibina turukina maramu dharubu kini ngonelewa yana ndaru talon shere mai bertuna thangi mundre ni ndela imbinovi ni talon shere bola mata ndawi bakathalai ena lomu nyonga lebi gona MV mbongi kiko ena mbongi binaka indende bina bole bisara Paradise Beverage ena bugu no mbibo takiranda bono na kani ngundu toka na Bounty Premium Rum Taste the Spirit of Fiji bola mata rau bistra bikina rangwile kiwikli muri ni rau vewe kaninga turukina marama sana medha bikina ndaru shere bo ngina maka mena mbochi ena